Živjo, danes se bomo naučili pa pesmico Čebelica od Janeza Bitenca. Gre pa tako. Tako. Pesmica je napisana v 3/4 taktovskem načinu. To pomeni, da štejemo do 3. Prva, druga, tretja. Prva, druga, tretja. Leva roka igra 2 tona hkrati. Prime C in E s 4. in 2. prstom, prime D in G s 3. in 1. ter prime H in D s 5. in 3. Desna roka pa začne s 4. prstom. Tako, pa gremo še enkrat. Malo počasneje. Prva, druga, tretja. 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 Prva, druga, tretja.